lai spak sapua. Kohimen kopara tongin sngu yau trai na kabinta kanegat sngi ha kanegat sngi Saitjaiñ ginamandra egajing tumo jongi baro lempa kajingya side lem jonga Agnes Bakhuid balayap mater ngiduairu na kabinta bangoro ki deacon ben sashapin kentang mentakasngi ha cathedral parish tenginang tuai na kabinta jonki pakilang shisha kilindo badap ta kajim ben slay kajongo balay Ngiduairu na kabinta ki papang ki bashitam. Ikin mau bat ngiduai kerpang na kabinta baro ka ministry jangga Holy Redeemer and Youth Center Mawkhlam bat kumjuri ki retreat center jongi baro hai umroi bat ki tura baro. Ngiduai na kabinta baro ki co-worker na kabinta ki father ki sister bayarap ya ka ministry ki bakershan ya ka ministry. Duai na kabinta ki volunteer ki nungya side pi ba duai side na jingai. Nagabinta ka jing spoon men siam jong bon ki bayarap spoon men siam ya ka sin center daga spa jongki iduai nagabinta jompi baro ha ka nagi Eucharist Bakhuid pau try un pen so ya baro ka jing spoon men siam jompi pa pindup yo ya ka jing kerku karhai ka ba pidang yarap ya ka ministry jong ka kam yala ha kerteng upa Barukon, Barumen Siem Bakhuid. Amen. Kajinga e jongo try jong yu Jesus Christ, but kajingi jongo blay. Lem but kajinga slug jongo men Siem Bakhuid. Kindon, Renka but pi barro. Regard pidu. Kohimen koperato yung sangich port, ben panmap nagabinda gilay kila jongi. Ginang yosngo ya nagajimpule, pau try udang kitno yagi pop jongi usay kud yangi. Nagi pop jangi dagas nam bakardor ka jangu kane kalongka jing kardor jang jimpule kapang yosngo naga shiti shaki Hebrew ujisu kasnam jangu jisu kadon ka bor ban pen kuit yangi nagi pop jangi nagi jing tingi jang ka pop tongin sangesh por ban IT yagi pop ki sang jangi yagi jing talat jangi yagi jing tuna jangi how try ba unang ai bor shushu yangi ban yale persha yaga pop dagas nam bakardor ka jangu Jisu beid ngilong ginong pop map iki pop jongi sai kud yangi nga pla how play badon bor baro bad happy ko himmen ko para banglele pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle kle da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle palat bakrau e janga namar kata nga karpad ya ka Maria Bakhuid Kabayaisa ka teisodi yaki angin bakiri koi bariapi ko himmen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangim ublay padon bor baro nisne yangi padandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Try can try ublay isne yangi Kendrat ko play isne yangi Kristo man ko Kristo ra ko nung penim jangi pe
kindrat ko ble isneyani Kristo ma ko Kristo ram ko nong penim jongi penim yangi Tongin niya Duai nagabinda bahar ke ministry jangka Holy Redeemer Universe Center bangin dupla ban pen krashishu yau pai jang ble nagabinda ke jingim mensiam nagabinda ke jingim Bakhuid bat bahar ke bakarshan ya ga ministry ayu try unankar ko karhai ki baro bakilong ke bakam spoon mensiam ban yarap iyangi bante yaki ying baki briukin mansa ban yosh retreat ban yo jingi kai nginangai ti abaharo ki bayarap yangi na bahar kari hapogari hagari kasi hills ayu try nang kerku kardo iki barro ko blay badan bor barro ba im junam me ubajid ya ki batalot haga parte ben pintame ya ki bakalain tos ngosene bana ai ba mangi ki barake yaga Sngi kha shabening jangga matir jame ka Agnes Bakhuid ngilla ben bod yaka jingaine jangga haga jingai da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba im bad basen sha renkat badme haga jingelong kawe jangamen siam Bakhuid ublay junom la junom Amen Kajing pule nak syuti syaki Hebrew. Lapenieng ia kata bernakel nak kabanta kabas syabar ha kabaladon kading penieng syarak pat kami bat ki kepu peni. Ia kanelakot kajakak ba kentang. Sedin keperda kebaar ladon kata bernakel ia kabalakot kajaka ba kentang tam. Handrai habau Chris ulawan ku muleng do orang ba jong ki babaha ki balawan. Teleng ba kata bernakel ka ba kham krau bat kham janai. Ya ka ba om syem tau da kti kata kamut ba kam de jong kan ka pertai. Ularung tang si sinrung ha ka jaka kentang da ka ba sim om da ka snam jong ki belang bat jong ki khun masi. Handrai da ka snam jong uhi. Bat ulayo kajing siuspa bom jukut. Namar lada kajing sendret ya ki briu bom kuit dekas nam jong ki blang bat ki masih kertong bada udpe jong ka masih lut kapen kentang na kabanta kajing pen kuit jakato. Kat no lele kas nam jong ukris. Ubada umen simbu kuit ula terwai lade uba klem tobria hau blei. Kan pen kuit par ya kejing ya tiblem jong pi na ki kam bayap ban mane ya ublei ba im aktin jong utrai ngisongo ya ublei nakasam sau punyau kejubab ublei ukiu ringkat kijing risak jingkemen utrai ukiu bat kejing sawa turai ublei ukiu ringkat kijing risa jingkemen utrai ukiu bat kajing sawa turoi. Ko benreu baro tetap lagi kti. Torisa haublei da kajing perta kajing kemen. Naba utrai ubahalotam ulong uba iping. Usim bakrau hakapertei baro. Kejuba utrai ukiu ringkat kajing risa jing kemen. Utrai ukiu bat kajing sawa turoi. Ublei ukiu ringkat kajing risa jing kemen. Utrai ukiu bat kajing sawa turoi. Torwai yaro ya ublei torwai yaro. Torwai yaro ya usim jongi torwai yaro. Juba ublei ukiu ringkat kajing risa jing kemen. Utrai ukiu bat kajing sawa turoi. Ublei ulong sim jong kapertei baro. Torwai yaro kat la kadiai. Ublei usan syar ye kijaj penriu. Ublei usyong ha ka ket bakoi jong u. Juba ublei ukiu rengkat kijing risa jing kemen, utrai ukiu bat kijing sawa turoi.
Utrai undon rengka bat pim. Rengka Taïew. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kum umarkus. Kaburang Umegu Trai. Ujesu ulalay pai shaying badlakit sinran. Badu pait ba ulawan ialum biang. Hadu bakim yo lachu bat banbam. Habagi kur jangu kilabana siya pangkane. Kilawan ban yalam no yevu namar kilayaong ula lamvir. Ka gospel jang utrai. Kacinyaran Yamenu Grace. Kohimen ko para behid hautrai Jesus Christ. Hagini kisngi ngidang puson na kashiti shaki Hebrew. Bat kashiti hakashiti shaka Hebrew. Utrai ublay ulaburi ya kaspa nagabenta joni. Ladang ni puson janangai ya kashiti shaki Hebrew ngilap ya ka kaspa baneng balaburi hakane ka shiti kramba ngindup yo mensiam but hakini gisngi ngila puson bon ki ke baro kam kerpang syapanga jingkardor jongka jinglong lindo bat syapanga jingkardor jongu jisu ulindo bamjikut ngila yosno syapanga jingkardor jonga jutang bat ka jingkinia terter. But lembaka jingpule mindakasngi ngidang yusngo sashasin yaka jingyai pinskem yaka jingkordor jangka jingkinia Bakhuid jangu Chris. Bad unongto jangka nega shiti udambu hakama jangi yaka nega jingkerli ban pinskau tu iyangi syapanga jingkordor jangka snam bakardor jangu Chris. Bad hanne ladangis puson ba ngilaban yo ukli kumne lada kisnam jong ki mrat ki mreng kilaban penkuit ya ki pop jong ki beryu ba pop hadu katno yagasnam bakardor jong uble bashisha laban penkuit penkantang iyangi na ki pop ki sang jongi namar ngilaban tip hakane ka perte don bun ki jait niam don ki jait niam ki pelut da ki kaspa ki hajar ban knia don ru napadeng jongi wan hadin pangilong ki Kristen Catholic badon ke jingkinia Bakhuid bat ke duan ka bakendang habadon ke jingge shipor arpor ne kano ka jinga potsngi kalawan hiar halo jongi ne kano ke jingjinjar kawan hiar halo jongi lese don ki kur ba ki kini rampa kisnem kumwei pa don ki kini rampa napadengi kur jongi kisneng yengi habadon ke jinge habadon ke jingjinjar habadon ka popsang habadon ke jingi ap terut ba kisneng ban late ban kinia shakilungi wa ban play yagis nam jongi mrad ban light luid nakita ki sang nakita ki pop nakita ki terut nakita ki jingjinjar bale namarba kim pats ngawtu yakabor jongas nam bakardor jongu Chris wan hadin bakilong ki Kristen Catholic namarngi na nga on Catholic omde ban pinlarain yano Henry ban pinsautu namar kaduan kadupat kadon hakabalang Catholic ka jingkinia ba im jongu Chris kadang jia mindaru hakabalang Catholic hamalla keduan kadupat hamalla ki imane kabaman gasni shisngi nilaban sautu lajan long Saula sanlak tiliki mas kala terwa ha kirlang ka partai
Bad lemba kane ka mas Bakhuid, lemba kane ka jinkinia mas Bakhuid, ngidam penmenta ya ka bor ya ka ju ka bor jangu Jesus Christ ban side yaki pop jangi. Nagataga daw haba ngistang ya ka mas Bakhuid, ngid pan map nagabenda ki pop namar nginges kem kadon ka bor ban map ki pop nagabenda ka jinkinia jangu Christ, nagabenda ka snam jangu Christ. Wat kataru don bon ki beriu ki shania ya ka bor jangga snam janggi meran. Tengide ban puson bat snawutu da ka jing start jangi namar ngi barong ilong ki bastard. Ngi barong ilong ki beriu badon ka bor perkat. Ngi barong ilong ki beriu badon intelligence. Ngilong ki beriu balaban perkat. Ban ngilaban wad ya ka jingtip bashisha lempa ka jingtip lempa ka jingnang jing start jongi ladangi pindon kam ya ka jingnang jing start jongi ban wad ya ka jing shisha ngilaban soto hadu katno kisnam jongi mrad kilaban sait yengi ne ya ka bor janga jongi wa kalaban sait kud yengi Lese kalaban side kud ya ka med ya ka domet jangi henre kamla ban side kud yangi na kano ka jingseniu ka bawan hiar halo jangi ha kano ka dur ya snam jangi mrad laban pen kud yangi na ka pop ha kano ka dur ya ka jinkinia tala jangane ka parte kalaban side kud yangi na kano ka terut kungno ngilaban mai terut daka jingim janggi meran hoi haka por janggi ju kilat leit terua iya ki meran syakil lindo bala penkentang da uble ban kinia iya ka jingkinia henre uble hi ula yoi kata ka jingkinia kambat penjanai nanta ula pa yala ukun ba marwe ya uji sukris ba uble ulas nawutu tanggas nang jung uble tanggas nang jung uble ubalalang uburiu ulaban sait iya kalaban sait ya ka pop jangi te ula sya ya uji suban syayap na maruble ula yoi hadu kata ka por ya ka pop kambat kut ha ka perte wan hadin ka jingkinia daki snam jangki mrad ka pop kala senshari ki brio Henre lemba ka snam jang ukunu brio ka pop kala do bor halor ki brio nagataka daw habangi kot karpad ya ujisu habangi kot karpad ya ka bor jang ujisu halo jangi nginang iyo ya ka jingkoin nagi pop jangi nagataka daw hakabalang Catholic ngidon ka jingmap iki pop habangi tu sya ka sendu plapop ngi kot kerpa dia ka snam jongu Jesus Christ ban manhiar halo jongi habangi tur shaka sendu plapop ban itu yaki pop jongi hawu lindo ulang u ambassador jongu Christ ban lemba uta ambassador ngidang kerpad haka bor padeng du kabadon badu belai bakwan hiar halo jongi kane kalonga jingjia kabadang jia mangapor haga jingem jangi mangapor habangi pediang sakramen mangapor ngi shimmenda haga mas Bakhuid kadbangi shimmenda haga ne ka mas Bakhuid daga jingri bale ngidang kot kerpad ya kane ka bor janga snam jangu Jesus Christ ban hiar halo jangi kramba ngindup yo jingmap na ki pop jangi namar ujisu ulang ubale bat ka snam jungu kalong ka snam jom ubale bat ka snam jungu ubale kadon ka bor ban sai kud yangi ka snam jungu ubale kadon ka bor ban map iki pop jangi ka snam jungu ubale kadon ka bor ban penim yangi henre ka snam jungi mran omdon ka bor ban penim yangi dei na ka daw ko himen ko para ni ha ban snowtu shai kadar ya ka jinget bij kababun ki bru ki bun ke jinget jingkinia tala bun ki bru ki persyang ban penmenta lempa ki snam jongi merat te lada pis ngautu shai kadar ya kane haba pe don jinge haba pe don jing shitam haba pe don kano ka jingjia bas ngausi pinum perkat ya ngilei syakinong kinia ne ngilei
peikon. Ya ngilait siya kinongkan. Pinum lesyo ya kataka kam namar bale pisnawutuhi kane kam la ban iara kindia turu haka jingim champi. Pinban kawantra happy ya ka jing siniu. Ya ka jingle wad ya ka jingdip naka parte nesha ki jingkinia tala janga parte kawanra pinban hangi ya ka jingtim. Ya ka jingai bor ya uksui hangi haki inga semchongi henre I katasin ngi tur shaw jisu daka jinge pan bor navu habangi don jinge ngi vandra hangi manga kelipma ya ka jinga ya ka jingkerku bad ka bor ban map igi pop jongi pan pen kud yangi tongin sautu bau jisu ulang uble Henry habang ngim tu bau Jisu ulang oblay kumbang yus ngo naka gospel ngistang banong ula lamvir. Habau Jisu ukren kumne ne ka balang ka kren kumne ngi ang kam don jing mulchu yakataka jing kren kumno kasnam chung briu balaban sai kud yangi. Habau Jisu la yalam, habau Jisu ula yisne, habau Jisu ula yarap yaki baduk, habau Jisu ula penkoit yaki bapa, u Jisu ula pelot barashisngi, bat ki briu, ki briki on paid, une u kerlalong u balam vir. Ula kerlalong shiteng kli, ula klet yalade, ba une u briu umde uble shisha. Bonsin don ki briu ki krentat burom ya uble jongi ya ujisu don ki briu ki ring film ban penla rain ya ke kerteng jongu jisu ban pencha burom ya ke kerteng jongu jisu wat minda hakene ke juk namar ki ting ya ke kerteng jongu jisu kumbala ting ya ki parisi bat ki sadusi habaki leo I ya ka bor ba pelang jongu jisu kapin minda kayeng hakama jogi ko himen ko para ladang ngim I dia Jisu ni ong ulong ubalam vir. Henry ladang ni I dia Jisu ni ngei thawu bad ni pediang yawu bad lempa kata ka jingya dai bajan jongi badu Jisu ni long ki kun pa saiso ni long ki kun ba pediang ya ka jingim bam chukut ha ka jingim jongi tongin long ki kun ba I sherhem ya Jisu I sherhem ya ka snam ba kardo jongu Jisu Christ I sherhem ba ngeskem ha ka Eucharist Bakhuid kalong ka jingkinia ba penim jongi ka jingkinia ba penkuid yangi ka jingkinia ka bayalam lindi yangi sha ka jingim bam chukut Jisu be id ni id yame na ka benda ka jingid jame ni id yame na mahar me penim yangi Ngi id yame na maharba me pen koid yangi. Ngi id yame na mahar me pen kuid yangi na ki pop. Yarap yangi. Yada yangi. Sumari yangi ko Jisu. En yaro ya utrai Jisu Christ. Ko himben ko para tongin pla ya ka jinged ka jongi. Inaiti ya ka jing talot ki jing tuna jongi. Ha ka jinged ka bangi pla. Nganged ha uplay upa badan bor baro. Unong tao ka baneng bad ka kindo. Bad how Jesus Christ ukun ba marwe jongo. Utrai jongi. Ya ubala po na umensiam bakuy. Ya ubala kaan aka Maria teisodi. Ubala siya lebain hapo upon Dios Pilatus. La sanar panayawu. Ulayap la tep yawu. Ulakya siya kibayap. Haga Sngi ka balay ula mipat na kibayap. Ula kiyo siya bening. Usyong siya kamon uplay upa badon bor baro. Nang da unwan pat man bishar ya kibayim pat kibayap. Nganged hau mensiyam bakuid. Haga balang Catholic bakuid. Haga jingya silok kirikuid. Haga jingma ikipop. Haga jingmi pat gadok. Daga jingim bam chikut. Amen. Let's back from away. Amen.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jampi kalong ka ba priang hun ha uplay upa badan bor baro to try putting jinyan ni ti jong pi na ko try ji ro ro protect jong ke ji mo try yang ni ba de ba la ko jong ba ro ko mai ngi terwa hame ko trai ya kini ge jing terwa jang ge jimpin piang bat ge jingya ro ban ngi kerpa rit ba da ka ba bud ya ge nuksa jang ge maria te suti bala kerku ngilla ban terwa ya ledehi kum ge jingkinia Bakhuid ka ba pensnga bha yeme da u Chris utrai jangim amen utrai undon rain card but pi rengka ba ti token tiu ya la ki donut in the interior ki sha tongin yai aingu ya utrai ublay jangim ka som wa ba ka te dashisha kalong ka ba shang hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka pot bat ka jaka banaingu yame kokenrat ko pa Bakhuid ko blay ba don bor bat bam jikut namar ka snam jongka Agnes ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame ha ka ba perto bod ya wu Chris ka penpau ya ki kam ba pla jame da ki ba me penjanai ya ka bor jame ha ka jing thalot jangi ban me pen klain ya ki ba thalot bor ban saki ya me lemba utrai jangi u Jesus Chris ban na markata rengkat bat ki bor jang bane ni yai mane ya me ha ka ne ka perte da ka ba perta shi junam sha ka buram jame Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you break it by. Remember to take it down. Daga buram jong me. Cry, Hosanna, Shatro. Cry, Hosanna, Glengu. Cry, Hosanna, you lay to Tunginang IT alade, shaka bor janganega jinkinia Bakhuid, shaka bor janganega snam jangu Chris, kabadan kabor ben Bakhuid yangi nagi pop, nagi jimpang, nagi jingshitam, na uksu dukre. Tunginang IT, shaka nega bor, ayu mensiam Bakhuid, unang manyar halo jangi, pangindupio, yaga taka bor janga jinkinia Bakhuid Jisu, haka jakaba pisham, haka jakaba pitia, ay kabor utrai, nampalai lud yangi, tuay na duka donud. Pen kantang iya kamet jonga men siam jonga ka donur jonga ka jingim jonga ya ki yin ka sem jonga barokawai dashisha melongo Bakhuid katrai ka temei jong ka jingkuid barom namar ka tangi karpadia me to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siam jamme kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor baladi dino yavu badala ka mons noba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u toshim bato bam na ka nepi baro na markane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benta jompi
Hakaju ke rekomenda le abam ulashim ya ka kuri badang ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u on. Toshim bato dina ka ne pi barro na mar ka ne ka long ka kuri jaga snam janga jang ka jutang bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi na ka benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap ikipop palaya ka ne ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jango karis tapen kuid yangi tapen kuid yakemen siam hadim pen kuid tapen koi pen kia yangi bad yada yangi now ubaman. Kajimaya jong kajinge Atasin bani tunune yupo Bani dila kane kakuri Ikan gana jinyap jong me kotrai Tajarulen man Namar kata ngi ke ba pen menta ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upo jang jingim bar ya ka kuri jang jim penim ngi da aingu aidem na mar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jame bar man chakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pahadia me ba ngi ke ba yo benda hakamet bar ka sunam ukris ngi long ke bela penya tele kawai da umen siyam bakhuid takan mau ko trai ya ka balang jamme Kabala priang hat satala ka partay, but the penjana yaka haka jingir, renkat but Francis upapa kojangi, Father Ansem administrator ng diocese, but baro kiling do bat kiriniam. Taken mau lemru yaki himmen ki para, shinrang bat kinde, kibala yotia daka ba kermen yaka jimmi pa, kin mau yaki bayid batoin jangi baro, bala kalad na pareng jangi. But baro kimensiam, bamdon mano banduay. But ya bahara ki bala kalat no haga jingis ne jame to pediang yaki shaka jing shai ka kama jame to isane ngi bahara ngi karpad yame barang khat bat kamaria te so di bakoi ka kami jogo pare u joso bakodo kurim janga ki apostol bakoi ka Agnes bakoi u Francis disease bakoi but bahara ki ri koi ki bala pens ngba yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bing dalem haga jingim bam jikut but bangin yero but pendon buram yame da ukon jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badon por haga jingelong kawe jungumen siem bakhuid Barro kaburam bat kajingero junom la junom Amen. Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jesu laki kayangi nagabinta babun kijing tonkam duwai nagabinta ka center nagabinta ka Holy Redeemer Niba Center Mawkhlam bat kumjure ka retreat center jungi barro duwai nagabinta baharo ke bayarap ya ka center jungi Duai na kabinta ki co-worker, ki nong side, ki volunteer, ya baharo ki ba irsbun ya kaniga sender, ki ba ya rap da ka spa, ka po, bante ya ki ing baper, but ban pinyat ya kaniga center, ya ki father, ki sister baharo ki ba ya rap, ya ki baharo ang ikin mahaminta, ni duai, bakan duplong ki ba seiso, hamalla ki binta jaga jingim jagi, kumjuru ya ki dikan baro, ben sa shapin gantang, hak shilong mintagasngi. Kopa jangim uba happening kalong ka bakhuid ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha ka kindaw kung ba happening to ayang imindaga jimbang jangi ka bahala kasngi but to map yangi yagirang kan jangi kung pangiru ni map yakabele smiu yangi but wadilang yangi siya ka jimpen shoy henry to polite yangi na ka basiniyo to polite yangi karpad ko try na gijing siniyo baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing da na ga jing jinjar baro ka bangidang up ka me lindi aga jing karmen bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi
u Jesu Christ. Nama kajome kalong kaima, kajome kabor kabrong, junau la junau. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jame, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pedigi pop jangi, Henry aga jinge janga balang jame, badha ka jings born jame, to I haka ka jingsuk, but ka jinga telikawe kat kum gamon jame, mame uba im, baduba sensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai, kandon, barabo rengka bat pim, dap daga jinge do trai, tongin yai mu markelia. Hakumi ukun lambro chango play. Hakumi uba play yakasnam nakabenda ban map igipop ban pen kud yang ina kapop. Sukito kebala kosh jaga jing kawai jong ukun lambrot. Ko kan ra kamau kwesyon ko kamandung ko kayin junga. Andai strong tang kerti kaman sim junga kesesiahi. Kamet perkasnam jong Chris kan riang asyaga jing pam juga. Komunion mesim, puji su junga ngangit skem pamedon teli aka sakramen mengutang jaduan. Ngai jeme nalog aka palo bengat serang ramuan hapo kemesim junga. Namar ba mata kuli amla ban pediang yeme aka sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadunu junga aka jinglong mesim. Ngapiam yeme ala kadunu bengat penyesok ialah di padme. Wasyaman klasu amin. Jesu Ngisno ngoya mengi roya mengi maneya me Namarga jing don jame hapadeng chungi Ngisno ngoya me nagabindaga jing ay bor jame yangi Lembaga met padas nam jame Lembaga nam jame met side kud yangi nakipo Bad ngim don kamshu yakimran Ban play yagas nam Nagabindaga jing light luit En retang mame marwe ko Jesu Pan ngisno ngoya me nagabindaga nega jing ay ke jing kerku
Yes ngongo ya me nakabinda ka balang Bakhuid jame. Yes ngongo ya me nakabinda ka jinkinia ba im jame. Yes ngongo ya me nakabinda ka jinko jinkia baro ka bangi opidia hadu minda ha ka jingim jongi. Ko traingi ban raha me ya baor ka jinkar paar jongi ha ka ne kelit man. Nakabinda ki bapang ki bashitam ki batia pang ki hospital bat ki hayi. Nakabinda ki kuon ki bas hosi ki bas no jinja. Nakabinda ki kuon ki bas no maraway. Nakabinda ki kuon ki baron ki patok. Nakabinda ki kuon balului ki bas shakin no. Nakabinda ki kuon badon hapadeng ki jingdo jingkarmen. Nakabinda ki baduk batoy. Nakabinda ki dikon jungi ki ben sayo pediang yaka sakra yaka jingandang lindo. Nakabinda bahar ki kuon ki ba hapadeng jungi. Nakabinda ka bahar ka ministry junga Holy Redeemer Niva Center Mawkhlam but Konjuro ki retreat center jungi barro. Nakabinda bahar ki father ki bayala. Nakabinda ki sister. Nakabinda ki co-worker. Nakabinda ki nungya side. Nakabinda ki volunteer, Nakabinda baro ki benefactor jangi, ki bahapori, badhabar gari, Nakabinda baro ki bayisbon yangi, don bon ki bayarap yangi jisu hado minda, Dana mark nega down ilala banne, yarap bon mode ki kon, Nakabinda ki retreat ki jangi, Nakabinda ki convention jangi, Nakabinda ki outreach program jangi, Nakabinda baro ki program, menang tesa ka jingar ko halo jangi minda, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I boring iko Jesus, I boring iko Jesus, penslaying iko Jesus, penslay shushu ya baraka ministry, ya ka online ministry, lembaga online ministry, lembaga jingkaran ke ba ai bon mod ki kon ki nakala ka ba mod, kinang ya mensiam te mai Jesus. Hallelujah, penslay ko Jesus, ya bar ki kon ke ba paid nakini ki video jonga nega sender kabangi ai hake pailba jisu ai kenang yo jingtengen ai kenang yo jingkoi ai kenang yo jingkurku ai kenang yo jingkoi jingkia jisu hallelujah 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 penslay ko jisu penslay ko jisu penslay ko jisu penslay abara hallelujah 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 tong inya duwai to ai bak haka balang jame ko trai ba enda la pen klein yaka daga bo jongene ka sacrament kan la ban mare daga jingshirhem hakilinti jonga gospel kat hadu bakanda boy ben yo I markmat yaka jingso yaka baka maria teisoti ka shakri barit jame kalayo ban kamen lupa junom haka burom kumjuru yaka Agnes Bakhuid bala yap mater bala yo I bala yo mat yame Dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat pat pim blay badon bor baro in karkoya pi upa baru kon baru mensiam Bakhuid Amen. ya lesut ban pen pena ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Isong yaw play. ko himen ko para ka por jang ka mas la shai ka sngi en so pen pena hababu ya ka link namar ngidang wadi au father namar ngaban late ban shimenta eka jingandang lindo shlong nanda shamauran ganeng namar don we di kanjongi barlong father tengin late te henry ladon mas henry ngin sa ngidang wad father ben yo te handa ngin sabu ya link pin salavan pet ya link hakaporayu ngidon kamas Nomor aspa andal pundre. Sim Bakhuid, Mawkhlam, Mamaningong, Mujimuta, Parabol, Jinoma, Jinoma. Angela, try to suppress, Jinoma, Jinoma.